Hello bakunzi ba Izabikora mwe mwese mwakoze subscribe ndabasuje, namwe mutarayikora mwihutire kuyikora kuko muri iyi transfer ndetse no muri iyi mercato uyu mwaka bizaba bishyushye cyane ko ngiye kubagezaho amakuru ashyushye cyane. Live reka mbabwire ko mu kanya gato cyane APR iza kuza kuba isinyisha abakinnyi, harimo Munyemari, harimo abakinnyi nka abakinnyi bakomeye cyane barimo Michael ndetse kandi ni benshi cyane. Reka duhere ku makuru avugwa mu Rwanda by'umwihariko mu ikipe ya APR transfer ndazi kugezaho hano. Icyo ngusaba ni ugukora like, share na comment ndetse kandi ibi byose ukabikora wibutse gukanda subscribe. Reka duhere muri APR yaguze Munyemari, bivuga ko ku isoko y'abakinnyi bo mu Rwanda ari kuri urundi rwego. Amakipe menshi yo mu Rwanda no hanze yarwo akomeje kuganiriza abakinnyi bamwe ngo babongerere amasezerano, mu gihe hari n'abashya batangiye kugurwa hitegurwa umwaka w'imikino wa 2026-2027, ndetse bikaba bikomeye cyane. Kandi Michael yageze mu Rwanda ubu ngubu ahamaze n'igihe, ndetse kandi bivuga ko uyu mukinnyi ari umukinnyi ukomeye cyane. Reka dukotinge umunyamakuru Mutangazaji. Umunyamakuru Nkusi Denis yatangaje ko Cote d'Ivoire Amani Michael Kane wakiniraga ikipe ya Plateau iwabo ubu ari i Kigali, ndetse ko uyu munsi kuwa gatandatu ashyira umukono ku masezerano yo gukinira APR mu myaka 2 iri imbere. Uyu mukinnyi w'imyaka 27 asatira izamu kuko ni hakina, kandi asatira izamu anyuze ibumoso, ndetse niwe watsinze ibitego byinshi 17 muri shampiyona ya Cote d'Ivoire. Ubwo muri comment umbwira ukuntu mubona umusore ufite igihagararo kabisa, ufite isura ubona ko ari isura ya kazi. Nawe umbwira uko mubona APR ndayibatuye uyu mwaka. Hanyuma reka tujye muri AS Kigali yaguze Munyemana. Ikipe yaguze umukinnyi witwa Munyemana. Ikipe ya AS Kigali yatangaje ko yamaze gusinyisha Munyemana Alexandre ukina mu kibuga hagati asatira izamu, wakiniraga Etoile de l'Est. Ubwo Munyemana muramubona niba ari icyo azafasha ikipe ya AS Kigali ni ukubitega amaso. Twisubirire muri Nyamukandagira. Muri Nyamukandagira kandi turasangamo umukinnyi mushya ugiye gushyira umukono ku masezerano, bamwita Mamadou Traoré bo muri Mali. Umunyamakuru Taifa Bruno ukurikiranira hafi inkuru zo muri APR FC niwe bwa mbere watangaje inkuru ko ikipe ya APR yamaze kugura Umunyemari Mamadou Traoré ukinira ikipe y'iwabo ya Stade Malien, ndetse kandi akaba yari na kapiteni wa Traoré. Afite imyaka 27, akina mu kibuga hagati ariko mu gice cy'ubusatirizi. Yabaye umukinnyi wa 4 mushya APR isinyishije, kandi umunyamahanga uvuzwe muri ekipe nyuma ya myugariro Mamadou Zone wo muri TP Mazembe. Cote d'Ivoire Amani Kane Michael, urumva ko bizaba bikomeye cyane. Hanyuma kandi APR FC yaguze n'umuzamu Hernani Serwani wo muri Mozambique. Uyu rero nta byinshi twamuvugaho, icy'ingenzi nuko tuzabanza tukabona imikinire ye, tukabona kugira ibyo dutangaza kuri uyu mukinnyi, cyane ko kumenya amakuru yo muri Mozambique byagorana cyane. Ndetse kandi reka tuvuge n'izi nkuru ku batarazimenye. Umukinnyi witwa Hoziyana Kennedy yaguzwe na AS Kigali, kuko ibingibi AS Kigali yabyemeje ko yaguze umukinnyi mu bakinnyi bo hagati bakiri bato, bamwita Hoziyana Kennedy wakiniraga Marine ku masezerano y'imyaka 2. Ubwo niba azayifasha reka tubitege amaso, kuko ibinyarugenge mbona bihindagurika uko byishakiye. Yes, reka turono turebe amakuru yanagezweho. Bamwita Shimimana Tarsisi yongereye amasezerano muri AS Kigali, ngira ngo nawe muramubona, umukinnyi wo hagati, ndetse kandi akaba nakomeye cyane. Uyu mukinnyi Shimimana Tarsisi yongereye amasezerano y'imyaka 2 azamugeza mu mpeshyi ya 2028 ari umukinnyi wayo. Ibintu bikomeye cyane.
Hanyuma reka dusoreze amakuru yacu ya breaking news ndetse yaragezweho mu ikipe ya Rayon Sport. Hano ni Musanga muri Rayon Sport bigeze hehe? Umurundi ukina mu kibuga hagati hano ni Musanga uheruka gutandukana na Police FC. Mu minsi ishize yaciye amarenga ko yamaze kumvikana na Rayon Sport. Mu butumwa yashyize kuri story ya Instagram, Musanga yashyizeho udutima tubiri turi mu mabara y'ubururu n'umweru, yongeraho ikiganza gipepera. Birakaze cyane. Uyu mukinnyi amaze iminsi ari mu biganiro na Rayon Sport, aramutse abonetse yabafasha. Reka mbabwire bariyo musenge cyane uyu mukinnyi mumubone twihuse cyane. Bamwita Uwiduhaye, yongereye amasezerano muri AS de Kigali. Ikipe ya AS Kigali yatangaje ko yongereye amasezerano ya Abubakar Uwiduhaye wasinye imyaka 2 y'imikino iri imbere kugeza muri 2028. Bamwita Uwiduhaye Saidi Abubakar, yego muramubona. Reka mbashimire rero cyane, ariko mbere yuko dusoza amakuru reka dusoreze kuri uyu nkuru ya Rayon Sport yamaze kumvikana n'umukinnyi w'umunyemari. Umunyamakuru wa Isibo Jado Dukuze yatangaje ko ikipe ya Rayon Sport yumvikanye n'umunyemari Kefa Tangara ukina ku mpande zombi asatira izamu muri Joliba. Uyu mukinnyi afite imyaka 24 y'amavuko ndetse akunda gusatira anyuze iburyo cyane cyane agakina imbere. Bamwita Tangara, kamivuge mu Kinyarwanda kugira ngo mubyumve. Murabona ko ari umusore mwiza cyane rwose, umusore bigaragara ko afite igihagararo, nibikunda nawe Rayon Sport ikamubona azabafasha. Reka mbashimire mwese rero mwakurikiye iyi nkuru, amakuru yaragezweho by'umwihariko mu mikino. Mbasaba gukora subscribe kuko amakuru ari imbere ni menshi kandi yose mugomba kuyamenya. Abakinnyi APR ikurikizaho cyane ko ishaka umwataka uzasimbura Mamadusi by'umwihariko, ndetse n'igihe azagerera mu Rwanda uwo mukinnyi, byose ndabibabwira mu kiganiro gikurikira. Ndagushimiye kandi wowe wakoze subscribe ukomeze ukore share na comment. Nawe uri gukira ikiganiro turayikora uyikore kuko ibyiza byose ndabibategurira kandi ndi hano tayari kubibagezaho. Ciao ciao.